Kanyotrap Integrated Territorial Organization Hito Jingbymtrei Hills ha kajingalam uba buram dekhar President ha ka artarik rumpang kalapentip da kajingtho show Managing Director ka Meghalaya Transport Corporation Shillong halor kajing jong ka Jowai depo. Hakini kajing tho lapan pawi kajing ot jeng kipai ba kini ko office kabala sangit terikam na kajing bomdon kinong trei ki bakan thup you Assistant Depot Manager LDA Conductor bat Mechanic bapura. Yaki kali sorkar lahap banchna shabar kabala wanra ru ikajing kipai ba. Uba buram dekharu la ongru kinong trei contract kabala trailesh post nem 4 shim la penrung kampura yaki. Kasing kala kerpat di Khubor penyat ban shim kia mardor bat ban penklan shushu ikajingyat kali syaki jaka bajingai nak kebenta kajingbymtrei kipat pa. Nakading ngejungi ko buka Hito Jingbymtrei Hills. Nila yo ban kendo yaw Managing Director ka MTC Meghalaya Transport Corporation. Agabay day pagka complain banila yo na pabon balang antam kibriw na ka jati sa Jingbymtrei Hills. Ba agabay day pagka Jowai depot. Nginang galing siyang nila inspect ya kata ka complain bangila yo nagpait ba agabay day pagka neka Jowai depot agabay day pagka post sorkar bangi i ba gila dunam ta po Jowai sekawero di building ro kim don show ja nakaling jong kaseng ni ngalayo ban kendo yaw director mataksni bat kajing pular kajong hero ba restructure ya kaneka kam bat kularo ba lakumno hapo armnai sa pendep ya kaneka kam nila ya keren ro bat director agabay day bat ki nongtrei jong kaneka sa Jowai depot ba kung ki assistant depot manager kimbiang kimdon nangta ki LDA rumdon ki post conductor kimdon agabay day bat kani ngila krenshay ngila itu ba ki ka service jungki ka kaduna kunta u director ula kularigi ba yakini ki post kila restructure ula ong ba lakumno hapo si blay kinsa advertise no yakini ki post but yakini ki jingduna baro ula ong ba lakumno kinsa pendep bat kinsa pendiang lut hapo kini ki armai undai tang hapo Jingbymtrei Hills ula ong ba habaro ka jela Meghalaya yaka number ni nimyo cingsay ni klip ray ula ong ba yakini ki post kila kinsa advertise hapo kisibnai kidon ray kidon kitung ki kontraktor but ki post contract ki ong ba kinsa restructure kinsa perkat yaki